pastors ye kura na juke ko meeting pastors ye kura na juke ko meeting kura cover no ye hu bibi black sheriff adani sheriff black yo ye hu bi anadui ye hu bibi anadui sa mun kan kire me if you coven the which coven na ba anadui no ye hu ankura miensa sa ankura miensa no moja na ayemu ma moja no ena me hu watch miensa me hu kawa me hu Patek Philippe ena me hu watch me say cartel say cartier eno so watch ena me hu say DB dem edi na NIJEL ena me hu ye me so me hu JIGAIC eti ye hu nipa mienu yes me hu Nigel me so me hu Gaisie won nema me hu ye no me hu say moja ni mu no esa yes oyema ankura ni mu hu Nigel me hu Gaisie oni pa ba ko pe ena me hu Nigel so ni pa ba ko odi enti asofo o gan ni na tie ya mo careful ede sa enne ko 15th October by the full moon na ba no ye fro bi Gaisie ye fro bi Nigel nipa mienu asam ye kan yo nipa mienu asam ye kan yo yes ye nti asempa na bushafo mo frɛ na onim minya era mi wa frɛ mu se mo jani bu ani mu sa first one na mo ja fili be simma Nigel o de no so ndu am hwɛ ni na gum no na mo jana sa twero Gaisie we mu ye no mo ye nwafo no mo ye ntafo say ana me se da me ba last mo jano na asore mama o mo nyina o mboko ja o jana share ready ayo de mo hu ye ni yikire ni nti e na mo ahye kokko no ene ku mu no etu no obi a friend side no amane to san frɛ ene sa yenti asempa eti wuni mo obi a ye friend Nigel yes ena Gaisie ena wuni mo obi so ye friend Gaisie nipa mienu ene sa mienu yi ene ko si next full moon mistake twins anya wo hu yikire 15th October pepenesi 15th October yes by the next full moon emwa edi kise enya san papa na asore fo nyina o Ghana na o mu sun sa because ebisi father hey ade nipa kro yi Nigel ni Gaisie no ado we ye yi we dey get abusia high power extra senator won tese ye no ne etwaguo e wa abefo ntinten fidie su ne yenso tutu ne sene abasa ye de aba abesom mu the mystic twins ntafo na wo bayi no abusia wakasa na won sem nyina ne se won so kasa afa ye black sheriff black hun sensema abusia koso ye nyina ye beka ye na otwetwa mu prophet Nigel Gaisie be hye nkom bi se ye wo hu se ye sheriff black maame ifran tomatuntum a otwa adwadwo na se opeso kire se ye sheriff black afrimu na industry mu no yenim se we have only one black sheriff not sheriff black na bebrina nsem wo kan se enam se ye bebrina nsem wo kan se enam se ye black sheriff eba bontin be ka se there are some forces attacking him ninti no na ye prophet Nigel Gaisie ejina so e de abeke kansa ansemu e de ape fame eni edin no nti no ebe ya sa nkwala niema no unjai na the mystic twins so ababontin say anadwi ne ompanyinfo in the spiritual realm e kire won no ohun ankora miensa na baako atro Nigel baako so ni atro Gaisie na baako so ohun ne say asorema eguma wusu na ne atro Nigel ni Gaisie no muja ayemu ma meaning say o say asofo a ewo Ghana no ebo mpaye ema ye prophet Nigel Gaisie anya sa the 15th of next month something serious could happen emfa asempa emma abusia minka omunsem bebre no minka omunsem ni bebre emom yenko na yenkuti omo no munsem mwana ade muko abayididie na se mu de mu abayifo ana sese mo fi bayi enem be igro na de buzugro jamati muko adidi ana da na judi an ko adidi na judi an ko adidi is Angel 102.9 Mr. Twese se anaju wo man ko adidi enti abefo ne o mutu ahomache wo ho na befo nyina ni tu nyo mu nyina ni tu ebi ni xtra vehicle transportation o mu ni sa taban no da bi kura ba mu mutu ye de ya befo ye be ye ni fisro ye de enti ade sentafo ankasa mu abefo da amafo suro ntafo pa wo bi ho ko wo ntafo kura na ja na yem hye na chesa amamre bebre na fo mu yese na fo mu hura ha na wanya ama mama ne ama omo a na ebe ye de ende na yese mo kra da so bi a mo hye white
enye ntafo ni na sa but it was spiritual meaning ana yes atabia kra dan kasa na fiada say ye wo no Monday say ye wo no Tuesday mo kra dan kasa ni fiada atabia tire entatene sa ntafo mema mienu na ma mienu mo na ero na entatene no na de oba ne be ma na tachini kuro no ono no eno ye tachini kuro yes omo no enye necessarily say omo be ye amane bi ye entatene de ni bi but omo so de hia be ma na hia so be yes sa wo esa oba no be twe ne de no de akọ obetwe ne favor ne lock no tu hwe sa tachini kuro na obo nse pempi no oba no kwa ware obesan aba be ma no so no de nti ohwihwi mu akoto sori ho o check statistics na tachini kuro no oba no be bre on the side of cause or feminine and tafo tatini nimpo no ye oba ne obema ye menu etie ba kukuta oba spirit ba kukuta bema spirit sa bebe. Hey, I see. Sana man so mienu no oba kukuta obema spirit ba kukuta oba ankasa no spirit. Into spiritually no that is how I'm operating. Now the enti na tafo na to Diana as a munuru ba bia na ba ko ewu eja ba ko e de enti a. Tafo nya tra the age of 8 and 12 e be din se wumbu. I say be omo ye omade no but why omade a so why omo ne amana ma omo omu swade a but wanya ma omo na ye possible wanya ma omo no mutimi tra 8 12 years 15 years ko na omu free mu a na kese yanya ma omo but atabia no timi tra the age of 8 na kese ebo na tanase. I see. Yes atano eba enye nipa no wa wo na obeka se we ata wo ye kristoni obi tumi ka se ondo ye kristoni ta ne ma na nya de obeye ene se wo ya ma wo ya ma akora no wanka se wo ya sa abo ahu atabia no ntafo Nyankopon o kyere ye na ho ade so ofa ho ma de fo pi ofa de bia no mo ye wiefo no yes etino se ataba wo so a enhyira na esaye ade so a menka se no me enhyira sa ade so the bigger the blessing the more the responsibility the spiritual burden abeto so etino se be ma no uhunu ho ade ye a ebeboa wa ankasa ebe mo nsem sika agina. I see. Yes okay inti sa natural ones na na say ja science inti ene so ye wo science for nta for mo ye omu nyina requires the same amount science create me out me wo be 20 bom 30 bom. No the twins money can buy and the children that money can buy twins that money can buy and not encounter on go and the traditional organic ones that be omo de encounter ye kan ye ono to no wiemfo no to no dokunu bi no na Nyankopon de yesi ye ma me nyi na ayi ni biase na yi number am friend say x-ray ne sa ya ma no kuntu wan ko twampo no ni say ntafo mpo na atama me ato no ma akora ba kokora mpo hya adin ono na Nyankopon hya de sa inhyira ne ade so no e be to no aya na metate sa de se hwe esgafo na mo pe omunya ohianu abekọ no akwa a lot of people adopt twins. We are personally in baby. I see. And we inform ntafo we just Friday mpono we experience one now by office we team ya onim na amamane bia ni tribe bia ni omamane na omane se netie be ma bi wo no ma o hye ne so pride and normal say ntafo no certain tribes mimbo tribe ni din ntafo ne ba so wo kotena kwan ko sresra de for about 3 months and 4 months obi wo no ko yi saraka bi man ntafo se ko yi saraka man ntafo omo munim enim ye ntafo ba bi o mu hyere yi saraka ne mo kwan ho ne ade na ne se aho kyerente no do abetena wo certain tribes also wouldn't quite go for 3 months. Now, Quran soon. Yes, certain tribes. There may be Uncle Yenny, Uncle Yeno, or poor Juma back when he says, we car or go near Yiba driver, or Paki and he says, we are not Tim. Now I'm not Tim. Hey, what this can him sales him? Hey, yes. Oh, Berman is soon somebody. I quite rock of far. Bear may be an Angel about now if I say try it usually I know people come to our temples with twins na be man ya kokota ko mpene man yakase omo nkran fa nko tena kuma so nko sra de kakra omo kuma se omo kotena nkran adefo na enim guase ya memani amane ene obia na wo se kobbo abamu ni ade ne saa ne ma na ebi hunu sa abosomsom no ya so many ways adefo na omo timi koto ntafo no as IVF ne saa ne ma no omo ko big donations ye nyini no na ma mi bi also accord of ntafo saa so ano oye no enye easy ntafo nti ono mbo ko adopt ye no na oye ne ma akese ma omo ntafo adoye mu no awofo no Nyankopon no na no mu nim se wuni kapre ba ko hwempo no enye easy nti mienu ba also ko tua akade bi na the universe will return it to you enya abosom sem enti fa Caesar de ma Caesar no ne sankora no o ma antia ware ni mu a o ma fo mbe yi amete aware ni mu a
o me ma be ma ne nsema sika hye o mutimi kura twa o ma me na chi on tafo mo boy na ko ba ne say na bi so ha ye be ba na ba ko adi dem na the other one no so your spiritual baby and say ne dey just happen and the general conception spiritual problems okay say akora da nipa eyem a na o hwe wiase na obeba mu fie honom no problem be ma fafa ne ma me achi bibiribi o so ba wiase honom a na ninje ne papa kora fa na ma achi do nti na oba anyima yesese oba ma befa oba achi mpo no anyima o so cleansing wen sa akora bi honom a o achede bi a ni sika bi o de ba o so wo oba sa na be ma me no oba no aye wo kwa na yiri mpo nyimo timi ne kwa de no kura no ko dili timi ne kwa o kura yesa ne picture ana because ni bofu ba look o sa akora no ba yes o sa nyankopon na no na dane akora no obetwe waso yarefo ana akora sebi a o yare obeba no obetwe waso oba be how yes ogusika wadaje oh my lord na kise no me no to ama no that makes a lot of sense it's a lot of people who spirit amenfa yerechi obebu okura wanyim mpo no oto no ma akora fa ne chi aba log di wachi eskafo o mo fo yerechi bebe no omo spirit omo sa other homes and that spirit odi yen niema spirit ekuta na it me protecting of from the spirit go here the repercussions and okay na ebetwenya ma 40-50 years that time na utimi nko na pan so nko adwuma na obeda no ho na adwuma na so butimi yare abe ball asawa na yare no oba na wo yen sa no afi ono so no o ja okura na wo ye ho basabasa na o hwe odin so that's like some asotwe bi yes yeah dia bro waya obi enhu yes obi enhu ba ko wutrim na wonim ne awaya it's like prostitutes na na no enye nipa sa Betina obi o yase na onya problem bi a you don't know this is Shatawale you listen to Angel from the finest obi bi enu oti yase yan obi aboni a kwa obi aboni eso so ba ntafo abefo ohwini ye oya uti oya waso ye oya so mi na me ye obi aboni oboa yare bebe bi akọ na me wiase no obi any problem uni obi asan yare bi obi I see na o ka sembi say obi test why lab test why why bibia Yesu ehu dia so you obi aboni o wiase entro ebi obempa ene ibeshita oni oyere eda so no opede ni mu pa oni obi asa akoda so ka utrim why bibi etia the cosmic there is nothing like mitosha bibian so the spirit around us the spirit in us ni ade nyina as they see everything we do that other people don't see no they still bring us back yes, they will work for us and they will work against us if we offend the cosmic energy no ene bosumbi na sunsumbi se na wiase no yakopon e born is the strength of it wo puli we a e beba soro wo di we wure ma e be wure ha nti no wo to ade ne ko bo a e be sa be bo enye wo mpa boni wade srade and the best omo spirit impo no they know how to appease themselves and cleanse themselves when they know that they have offended the universe obi to no ono bi any problem enso ne ho kire no awa brabum enso ye so obi tie no obi problem no ye be koni akwa bisi via petimi nya accident na otu so mo mutimi nyina ti se awienfo bi o kire no obi ni problem na ewu basakura ware ne o kina ye se ka apem accident wawu enye kwa sene woni o ex bi mpoja don't know this is Shatawale you listening to Angel from the finest so obi na sabi unti o ma be ma bi kura ponje o no du biem ni nyina no abia abona trase abona hwase wa adwuma mu obi akoje wusi bi da no so okọ de akọware o enjoy the personal things amount for a year to serve their own pleasures. As I said, because you made reference to Obi or Sikan or Fanrich and all of that. No, I know said these are things amount for a power or mobile to satisfy their own pleasures in life. It is mano. Must it go against a third party? And I say it goes against themselves. It is whereby the repercussions na because Sadian Obi you know was against a personality, a third party, and I say a idea etia wono ankasa ne honhom ne like what's happening in the next future. Say oye ade na etia nipa obenya nipa ho akatua honam ade ne waye sa na okoye ade na etia wo kra eno so obenya wo kra ho akatua and the problem is ye ni ade o say ne be ni ani nti oye ade na etia na kra ohun say etia na kra na ade be ne say bia honam mu no na wa offending and as ade we kra me twen be but why ade etia wo kra ebi am say me tie me catfish we am dem catfish and so I just enjoy seeing them in the dirty water and everything nti say me nim say ade we no obi wo nim ne de sa nti no odi bibia o se bibia o ba bia o fa no empa bia so o fa no ba bia o ko we are no pay numero it is oye de ono ne we de ne pay nti eventually sa energy nya be pile up na emra obi so within 1 week me dem ya me ni example within 1 week 1 month sorry ye nya akwansia be 4
emu bi yesi ni one more e kan me hwini po na be kan me more Okay. Until within that period I knew the energies I was working with nipa na about office obi problem bi kwase ebu I will deal with ana me deal with me nim say no ba o me no ba be face okay because na me train me boaboa adwuma na nakopem full mu na akosi de te ho na mu say da bi I was me tena fie I was me jai say me hwe awia na me tena se wi adwuma no until there is nothing say obi na mo me dem ba awia se me ye boni da me mfo obi da me say na me me ntro twa oboa en tro na utwa o kasa pa tell me is a lies. White lies are lie. According to me on Wednesday, I said, I mean, me in Bogus and Oka in Trucha. Mikro Casim, which I said, who can't true. Obuso Casa Bio Case, medium, kind of on kind of. Oh, Bia, medium, and it's recordings about the Briogano. Because if every to be Cassam Kukum, I want to be kind of one thing. Independent the coach, I'm saying, Papa, the boy usro mi akesi medim no ai adofo wo say usro mi akesi medim so ya sam bia bedina bontia ka bia e wo ohima wo ye je ohima wo ye je cause wo ankasa no mi usro sunsumu enti physical wo ye dwon man before say ye beka e bobo obidi no na de beko no ya we no ye hu say ya ye ne say ina koto no say de ben ne ben ansa ne ye ya bonidi aka asem bi. I say well how about somebody on worry no so or enjoying the life and I say you tutu ni ba no we na we no ge bia ne ho kwan wo ho bia wa foro no so no say so opie one or two na them to say I was say unya we are so bia ni favor and na do ma che fish no gudu mu aso enti no bi o ye ba ifu na so wo ani and I say no bia na nani ehu ade and also for bia na so bia asem e bi ye clairvoyance scent e bi timi smell uro na sunsun nya o timi hwe wa cycle say we or bad energy bi e wo no so na wona wi ase we osuja ni obo abrabo still na so sunsun udi hu ni I say we do huni. Obi one must ko fa so kra bompa egusu ansa. Because onim say obeti akopeke ba lock bi. Efi ba bi o dey. Okodi ni kinki bi. Enti no unam no I say ote ho. Obi kura timi ba ofie, oba twa ba ofie na ne sunsum scent agi ofie onum for 1 week and koi. Na say obeti bi no oba da empa so. Oba soro na pan di pediare ko na wadi an sunsum. Ai o dem wo. Wakra na waja kwan no ko. Eso ne sunsum titi onum. Na wura na woni center wo be smell say cause oba ho no be use washroom oba use closet obi body the girlfriend the side to be a shape toothbrush na. Okay, so let me ask the last question. Okay. Say ntafo ba wi ase na mo bibia ye okay say ni ade a say be impredua san say bia time so na said normal death is about to happen at ba kuno communicate to the other because mo ba they say ba mo nkope. Yes. It's a kokoba say ba ku ja ba kokwa. Is there communication? The other party gets to know it, and does it affect nipa no be catching na? Okay, but that's me about all twins who are very spiritually inclined like us have a telepathic communication. Okay. Say me wa ono so nam ka so ayi La Paz na baby a han La Paz no to nam baby foforo aya different than her. I can be able to sense that be the oil no emwa and I say oh sir. Yes. Oh yes. Okay. Wa bra me ho. Entafo bi ya. Wa bra me ho pa first me pia na me mavie. Entafo bi ya. One e penny. Ani. Entafo bi ya no. Ba mo kra me who difference o. Oh, should not pay attention. We it's you know, entafo bi ya no sanity. But here personally, we have killed ourselves so many times. So we can never take death serious. Okay. We say who for who be be ha. Never be impusu. Okay. Ye dia bo chimu da. Ye nam ko ye nim concern okay within a month it mean ka akwanhia ye pon am de be kire fon so munya tax bebre accident na nya no ebinya minor accidents aka atimi boba bedu anim yetimi ni kese the whole obi akofo do yi sabe big men eko waspo empanyfo convoy no de benu yemu wa ye gunchen ye pie no na ya face na ye snap me furu ni ye pa fa hey mo na nkofo gina no obo so mutwa video me so mutwa video akwa dey snap me tu ye me no e sign quoting e be sign ye obi sign obi sign me sign obi timba e be da wase garanse fo timba e be da wase otu anu na call from payfo kase se bi atachuchu kata no afrew na ntino kasa ho brase you are speaking well. I thought you were going to be insolent. I see. The sign no. The sign no. Who to me go to that was who to akwa accident akwa kai airport was here. Tana phobi. Omo da ya say boom if you go to sleep if you akọ. Yes, she has an fellas and one boom boom. You know there's a lot of that has to do with you, but generally what's the knowledge about what that says when the other party is going or when you're spiritually connected? I know honestly that misconception that all twins are this or that where Tana is adding 2 Timothy kuno na ko di rofa ube ajanya
I tell a lot of twins that we want to so much YouTube omo ye na we challenge them so me from say ata mo she kura mo nwe mo ho na mo nya se mo be challenge am for uye unwa bi gwa ma kra emere it's enye ni nyina no most of them no it happen to say normal death yes ata bia we nipa bia ye nipa sofu bia ye nipa obi so bi nkom wo te sa fact na se a wo be kra ho se nipa na wo nipa adili se nipa afa yen sure mo ton mo kra ya mpa se ebinim ton mo kra yes kwa ben so selling idea daily idea de bia oni pa abrabo some have sold their soul unconsciously omunim I see by initiation by even taking the business capital from obia or selling so you have become one jidwe tire free obi ho no yes etimi ma won okra ba yes hey so what big tire honom oyima na wo ye ade bi na ade na wo ye no me hunu sa ade na nkontiam sunsum na mefro wait me na bi o we dey otiti asofo brebe they get their funding from people who have sold their soul. So automatically they are aligned with soul selling activities because na kwankyere ne nyamya kwan ne mpaibo bi a obekyere no ohyase no obechingi nipa bi so betuma bonyim bi akodu soro abrafo musicians bi they can start off without the assistance of the devil entity and then to maintain that status you have to initiate yourself into soul selling. And there are unconscious one and those more. And what the will be a said that cost or cotton. Yes. Now, you need to be a so selling can happen without any agreement. Okay. And then rituals. And so it just happens. It happens when your morals change. The way you treat other humans change. When minimal rabi or they very popular or suffer or no suffer or you're very popular. I'm going to this say I am special. Ewo kuma say Uncle Chempana. Na nempana twenu mu no wa mani sika emu odru ge na beje shop aberane business wa kra shop na gu ama de o hye aga na like sika no ntimi anya hye wan hye da anya ne ama so say bia I guess say ma business no a collapse but anya ye enti no we had a discussion and it was like is it because of the source of the money enti because you mentioned say ultimate jidwe bi na mo akoton and why are very miserable actually so I want to know more about no wan cleanse no and dan no su a ebe yedin obi na pama e ono na pam but obi ono na ope opportunities usually omo a lot of unconscious initiation anymore because ono ope abin so cool na why dey akotare ho na akọ enjoy eno so dey akọ abetia fa utiri mo wa hye mo dey bi no ebe fa utiri se open easier ebe to asi so abena akokọ mo na dey biara no abena so sa I mean these things what one na unu so bi wo yere na unu so hima akuni na still kotare nku fitwi ho a na oji kwa sika na obaji adi o obafia ba yes afiba ne dey this is bipolar Ghana ho kire wai yenye bipolar na ho kire poverty is already a bipolar for all of us. It changes our mood when we have it, when we are down. It affects everybody. But and the honey maybe no almost na yakopon ya ho no bi ho kwan. Then the gateway of all things, which is drugs, petty stuff. This is my boyfriend. Yeah, because the devil responds very quickly. God, and the creator, God. When you say your soul, sometimes you can say your soul and not get payment too. Yes. Yes. You can say your soul and not get payment. You can so if you condemn. No. See, should you use memory? What say what me be maybe or no so sabrasi atrase. O say there be. Na just say so selling any na kra. Enyuma ema bonsam ene ne mafi so. Enso na engozi aga ehu omukora. Ne ma bone nko aso ne ehu so kora. Eti no so sell any market be ton so lo no. The moment your principles and okra mu ade no, wo ne ye pa no, emu be pa nwenu no. That means why unconscious initiation or abrabum. What are the signs to know say and throw try anyhow no can be. E just say what the only we na ka to yon. We ye me tia nipa ekra. Buti o twa bia wore egu. You don't think you have sold your soul to the devil? The unwu ya waka. You have sold your soul to the devil. Ene obi a ota yi nipa ma. Na akọ kreti na menya kan obi o atimi ka se sunsun bituma hye no ko bitiri akwa wi ko twa ntoro fa wi hu fa nipa ko hye wi asa sankofo no omunyari sold their souls unconsciously obi o so bo no obo se ne nnwom artist for person and the most common ones spiritual information we hu say oh we dey akọ ne ye ne ma dey praise a certain deity and a certain power be any ade obi sika dey ode you can tell obi sika ne ma ode sika ye no you can tell say sika pa
and sika papa wom na boni wom. People talk about a lot of things sika dey but feel. how do I confirm say be a suspicious say what on the solar or better confirm say indeed what on the solar. There is no confirmation when it comes to the spiritual things that people do. Obi ekwa sorry ebo donation eye niam akese and so edu fun mu na okoton kwara okolebu obi asofo panya wagidin oso oni bosom da oso kasoro kanfensio kesincio eso wa scandal ama na dane suman oso scandal na wax and sofo ma it turn into a little art sa to no so no de no to obetima kantam you will never have any proof into ni penu say ya azumi na calculate ni ba ko mi no ka say ye hu obi asi untimi hu obi asi da especially in the occult you will never be able to know entirely what someone is doing. So we feel nyame omo ne ye de betime hu say we misbehave do it is a spirit no a ton was akwan so na ekodi hwan ho ekodi ahonhunfi ho na ahonhunfi no e operate and ko beka Satan but didn't you want to Satan say Satan is just one part of the devils into devils no e na omo be fa okra no but nyame so betima fa okra abra wasaya ma no ense na beka no there is so selling without payment there is so selling without any reward into condemn tue no de e osoro na ofom ni nyan se obohu sa me pa first pa na me dantem na ensawe tani ma we nya na me but now me ye na se o na me se emra we na ye me mra into we ye opposite pe o ton okra ba no yes so for kra bo so for bo o se se nkoma enim na o se o petrol sa ne ma na ni nyina o ton okra no you mean viral pastors ye kura na juke ko meet kura cover no ye hu bibi black sheriff adani sheriff black yo ye hu bibi anadui Sam kan kire me if you coven the which coven na ba anadui no ye hu ankura miensa sa ankura miensa no moja na ayemu ma moja no and me watch miensa me hu kawa me hu Patek Philippe and me hu watch me say cartel say cartier and so watch and me hu say DB dem edi na NIJEL and me hu ye me so me hu JIGAIC eti ye hu nipa mienu yes me hu Nigel me so me hu Gaisie won nyema me hu ye no me hu say moja ni mu no esa yes oyema ankora ni mu hu Nigel me hu Gaisie oni pa ba ko pe and me hu Nigel so ni pa ba ko different person enti asofo a organ ni na tie ya mo careful and sa and ko 15th October by the full moon na ba no ye flow be Gaisie or ye flow be Nigel ifa mienu asam ye kayo ifa mienu asam ye kayo yes ye ntia sempa na bushafo mo frɛ na onim minya This is Angel 102.9. first one na moja fili be simma Nigel odi no so do am hwɛ di na gum no na moja na sa atro Gaisie we mu ye no mo ye nwafo no mo ye ntafo say ana me say da me ba last moja no na asɔre mama omo nyina omboko ja oja na share ready ayo de mo hu ye ni yikyire ni nti e na mo ahye kokko ene ko sifu mu no eti unu obi a friend side no amane nto san frɛ ene sa yenti asempa eti uni mo obi a ye friend Nigel yes ena Gaisie ena uni mo obi so ye friend Gaisie nipa mienu ene sa mienu yi ene ko si next full moon mistake twins anya wo hu yikyire 15th October pepenesi 15th October yes by the next full moon emwa edi ekise enya san papa na asorefo nyina organ na o mu sun sa ebisi father ade nipa kro Nigel ni Gaisie no adom ye die with a greatest of respect yeah I was speaking on authority listen to me metie ohima eti metie me si ankora mi mate to okay abusuani na yesempa me pa cho mo amunim obi a ye friend Nigel mo sanso nim obi a friend Gaisie esan yikyira abai ayesa asore ma esu ye yikyira da Mystic Twins this is the first this is the first time na no ma yidi a kire asofo the mystical energies the cosmic energies have aligned us with this revelation a very important obi a friend Nigel as a friend Gaisie ye hu se di shemo jam na asore ma bebre tuogu no so minim so konfo so asofo so artist so ye die yo ba wa didi pa organ sa wa didi pa sa na da ne ho adie sa ne ho didi no anadwo mi ana o se ba ye ne si etira sasa ai ampa me mi se yes rade ma sukuru wa yin fi nyame nipa so ye artist nzo se ne oye bia nyame e ma ntina asofo mun kompaibo enim pa na mo ma enya sa mu nyina yesi mu be wo pa su